Patu polo lase. Alang itung akal dong sitame. Trong rong so sitame. Itu dunung pakai ban situ ningrila. Lapen adun thu bangke. Dan hidupi area long. Adobe leader. Sosial korban bangke Ciki Moji la bangke lead by Sri Kaman Tiso, Honorable Chairman BTC dan Wandong Bodan Konstitusi. Sal Kaman Tiso, Honorable Chairman BTC dan Wandong Bodan. Kacirap din khayasi. Silang gunting, silang aku berjalan pertama sekali. Milik dalam sah. Turun sah, nanti. Lapen sundor, uhupen kartulan si turun dulu. Alang liano song desa. Sikhote mu cibejaja. Pontigo, la perspectiva de Pontigo. Timu. Jadi kalau di Popen Afrika. Lapen Afrika. Jenting ini Land Secretary, langit parang Pontigo. Manpai kalau di Popen Afrika. Popen di Joyram Timu. Raju Inlay. Lapen Sarjing Forhanse, lapen Sonju Teron, lapen Adun Purela, Angirton Teron, kejutan Afrika, lapen Harthang Teron, Office Secretary, lapen Dopula, Elitum Long, dan Mining Anima Teron Pula, Elitum Kalitan, Kaviso Tisuti, Abong, Syanika Tisuti, lapen Abong, Pinsoso, Anong Tisuti, Ektor, Angung Ihala, Asik. EGS mengokro nang ibang pen. In charge cricket lah, lapen pun media kote di mana cerita. Lapen Salmin Tiso alang leader, bukan district long vice president, dia ikam open nili, hang ponteng ni delok. Lapan, lapen opening match kita match, sengkon fit pun. Oh, cricket atau football itu? Cricket atau football itu? Jasang klub lah. Jula sar masih tukan. Sar klub. Ini top tas soman sekali. Ada juga. Orang masih tukan apa? Sampai sar masih tukan. Ini mari depan dadakan mah pas jenis ni lah. Melihat kata pi, sika, hansip pi. RJ join ini. Tengok tiring teramat tumbuh lagi hawari aja. Jo nak tumbuh sarang tumbuh patu parang rutum sekali teman. Dua kita ni ini kemudian dah di hawari tunjuk patu parang rutum patu kami parang rutum patu parang rutum cukup nak itu mana kiri. Tapi jo nak milu lagi kami setnya milu tu kami setnya.
Lang rumah kulit. Romana mani tantang aku an kita ini orang tawar pada cari calon masuk. Hilik dalam sah. Turun masa nanti. Lapen sundor, uhupen kacang si turun dulu. Alang lian no song desa. Si kontimu si bezaja. Si kontimu lapen kita kini si kontimu. Timu. Jadi kalau di open apa itu? Lapen berita. Jensi inti lem secretary langit pangan kopi. Mantai kalau di open apa itu? Lapen di. Joyram timu apa itu? Raju Inlay. Lapen starting for Hanse. Lapen Sonju Teron. Lapen Adun Purila Angirton Teron. Kejupan apa itu? Lapen Harthang Teron office secretary. Lapen Dopula Elitum Long. Dak Mining Klan Anima Teron Pula Elitum Kalita Kaviso Tisuti Abong Syanika Tisuti Lapen Abong Pinsoso Anong Tisuti Ekto Angung Nihana Asik EGS Mongolpro Nang Libang Pen in charge cricket lah Lapen Pu Media Korte Dumana Afrika Lapen Salmin Kiso Alang Lidak Bukan District Long Vice President Dia Ikam Open Lili Hang Ponteng Ni Derlo Ipipun ahemasor kihai pi amuma gitu kan lapen huladak pini mes ko bisa ko jenglok lam thanapur people asipini opening match Greater HDP Association Sport Association Club League 2026 abangsu ang pumay long may charipon may bukahay ang parta HDP Sport Association long Vice President Harsing Kisoke hai apen thu pini itong long sitong dun guest of honor Farman Nonhajong Angwai Pon Borjan BDC Chairman Aman Kisoke hai an parta alangli HDP Sport Association long General Media Akihai tung Tewang Pot ini Dagnil tum HDP Sport Association Club League Men's Football Tournament 2026 ini opening ceremony go nasi Alvisar Poman pen ini kita undo lapen rugia sapunaraman pen hitum dak no hejong kipon HDC Chairman Borjan pen alangli kaman disoke pen cenglok ini ladak hitum labangso opening match long mai charipon mem pu ki hai an parta tu HDP Sport Association long alangli Vice President ngla hasil disoke hai si charipon lo lapen tu tum pini mai long tum nang chitong don ex BDC pen cenglok mondol lapen ge aprek aluhi tum chitong don lo lapen pini club league cengpon la ke Jirsong club lapen Waisong club FC tumang bong lo lasi pini mesen pen pono lasi pini labangso kiceng si mate opening match kang pulau pot niling arong pig tim krip liando lasi la song mo ben club league do po lasi la sopen lang ponsi mo final la bangken itu sopen se ani hok